Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga char to lucila chanhimi Wainkan MJS Serchhip district CHUAN National Highway 54 double lane LAIHZAU na tho mek te amuna kalin an enfia Ministry of Road Transport and Highways, a Government of India HNUAIA, National Highways and Infrastructure Development Corporation, NHIDCL te ENKAWL NH54 kong double lane na LAIHZAU na tho mek AIZAWL chutui pang NH54 hi package pariata chenni in package 2 baktong chukai chum in car kilometer za somni panga changtu CHRANG Infracon Private Limited te tho kalmek chu Serchhip pa chanchin bumi ten tlo in CHRANG company how to ten an lo dong songa kongpui LAIHZAU na tho meka CHRANG khohel na tur bypass road kilometer ni point panga pasari pakhata thui chu LAIHZAU fel ni to in kilometer som pakhat point pariat pani pakwa thui Serchhip khopui hel na tur ki kon chu sailiam kon bypass road lai meka na tho kal lai mekte company ten kong siam na manrua an lak na hun sang te Serchhip khopui hel na tura bypass road lai meka sailiam korat hir kai kullei arch bridge do tura malang nakal mek te amuna tlo in ta THOWKTU te CHUAN an nakal lai le malak mek dan te an lo shilfia ani CHRANG Infracon Private Limited how to ten hena changa thudon danin package pariat na bak tong chukai chum kilometer za somni panga athui LAIHZAU na chu 70% zo fel ani to thute tuncha chu nge hian chingchip le ki kon in car chu black topping zo fel man an tum thute le kilometer somni patni athui black topping zo fel ani tur thute an soiba ka kong LAIHZAU na tho mek mun chen khata compensation chen khatlati fel lo la om chu district MJA ten achulanga DC office le revenue department na te ba ka ram nei tu te hna ma lo lak pui turin an be sei thu an lo soibok ani Serchhip le CHATLANG hel na tur kong bypass road tan hian NHIDCL changin cheng waibel cheza somnga pathum point pakhadra mani in nikum sang ni somni December ni somni paruka changa lo lai chan Serchhip marlam ki kona changa kong lai na hi zo fel ani to bok ani NH54 kong double lane na LAIHZAU na thok mek tu CHRANG Infracon Private Limited te hian chingchip le CHATLANG kho in car thing hunzola base camp nei mekin an hnuaia hian Sri Giraji Infra Heights Private Limited te chu subcontractor angin an omvele bok ani Inrini khan Serchhip pa lok adalat nei ni in THUBUAI chi sang somthum pariat CHINFEL ani THUBUAI nei le har sana dang nei ten court thleng kherlova THUBUAI an CHINFEL theina tura ruwa man lok adalat chutkhom chu inrini khan Mizoram hundang terwalin Serchhip pa po nei ani a THUBUAI somthum pariat CHINFEL ni in Mizoram puma THUBUAI sangkhat somriat pali CHINFEL ani bok National Legal Services Authority New Delhi ruwa manna a tunchuma Serchhip pa lok adalat chutkhom hi Serchhip District Court a nei ni in lok adalata presiding officer Lerem Siami MJS Hovin conciliator 10 bench pahnia THUBUAI lu te hian ngai to a tunchuma hian bank ka paisa bachung sang THUBUAI ngai to chu atamber ne in hemi kai hnoya hian THUBUAI lu thar somnga pakwale ama a ngai to panga awain THUBUAI somruk pali ngai to tura chhop chwani in THUBUAI somhni pakwa inrem na siam ni in chengnai somthum pahnia sengriat za palia inrem na siam ani a hengba ka hian civil case sang som pasari ngai to ani bokin hengte hi case thar som pali le ama alo ngai to pathum tani in THUBUAI pakwa CHINFEL ani thunga cheng sing kwa sang ni somlia inrem na siam ani bok heti hian tunchuma lok adalat ne a hian THUBUAI somriat pakhat ngai to ani in THUBUAI somthum pariat CHINFELin inrem na siam ani a THUBUAI sanga hian cheng noi somthum pathum sing hi sang hi za somli palia inrem na siam ani Serchhip District ta lok adalat chutkhom masak ber hi October ni somni pakwa sang ni som pathum khan nei ani a hemi chum hian THUBUAI paruk ngai to ani in hemi hnu hian lok adalat chutkhom hi nei chhodeu reng ni in THUBUAI le har san nei ten lok adalata hian THUBUAI an nei te soin inrem na an nei theinan malak chin ani a lok adalat ROREL na hian sumsenga ukil roi angai velawa wangin apan tu te tan sensau a omvelawa ROREL kalphung hi law court nen chuan dangdain thiam lo changjok po omse in shemna pek angai kherlova thiam changjok po in pha hniam turangen le thiam lo changjok po in ati diklo na te poma inrem na zon pui kha lok adalat thil tumber chu ani a lok adalat in THUBUAI arem pui to te inrem na le award hi rel chat sak turin Indiaram court sang bera po appeal kalpui thei ani lo bok ani tunchuma National Lok Adalata hian Mizoram State Legal Services Authority chuan ADR Center Building Sakthar Mineko AIZAWL THUBUAI ngai to an buat sain helai hmuna hian bench pakwa asiama
heng baka hian High Court Legal Services Authority a bench pakhat le district shang bench asom pasari siam ani boka henga te hian THUBUAI chi shang sangthum zasari panga ngai twani in chungzinga THUBUAI sangkhat somriat pali chu CHINFEL ani voina changin National Health Mission hnuaia THOKTU ten SORKAR NOWR nan batch dum anbel National Health Mission NHM hnuaia na THOKTU in ZOMCOM NHM Employees Union Mizoram NEUM CHUAN February ni somni panga a thuchwa anlo siam to angin SORKAR laka until put ti hlotlin nya tin ni thum thathum sangni somni pani thleng SORKAR an ngai chan hnuwa SORKAR achangin inbiak na le until put ti hlotlin tumna a omlawa wangin voina chang hian batch dum anbela ruaman ang chuan ni som pasari March asangni somni pani thleng batch dum bel hikal puitum ani a hemi chung hian anlung oina khop SORKAR malak na emo inbiak na omlo chuan March ni somni pakhata changa ni somni pathum hian mass casual leave lak antum ani Serchhip district ta NHM hnuaia thokte po in chatakin lung oilo na lantirin anzom ani Nimin thleng khan Serchhip a shikai ENKAWL mi zathum somsari pakhat omin inrin ni khan COVID-19 wanga boral pakhat a ombok Inrin ni khan Serchhip district ta shikai ENKAWL dam an ombel lova nimin khan mi somkwa panga te ENKAWL dam ni in heti hian nimin thleng khan Serchhip district ta shikai hmu chwa chu singkhat sang hi zaruk somli paruk ni in anjinga singkhat sang hi zani somli panga te chu ENKAWL dam ani to a shikai hmu chwa changa chutin zazela somkwa paruk point pariat pani te chu ENKAWL dam ani to a shikai ENKAWL lai mi zathum somsari pakhat la omin shikai ENKAWL lai hi nasatakin athaniam chaumek ani Inrin ni kalta zingdar nga khan chun khuma kumsum sari pani husband of Lalfeli Serchhip marveng chu COVID-19 wangin DCHC Serchhip a aborala inrin ni ve khan William ngal ani thudun danin chun khuma hian zirtop ni March ni som pakhat khan COVID-19 shi akai ti hmu chwa ani a nanadang neitel ni in hemini ve khian DCHC a hian admit ngal ani a aboral zuita ani heti hian Serchhip district ta COVID-19 wanga themi somthum anomta a kumina Serchhip khochung be ka shikai mi pani anboral tabok ani Voin khan choi tlang group YMA ten ROREL INKHAWM voili na khobel khwa a anmang Shilenga wanga ROREL INKHAWM ahun taka an nei thei to lo hnuwa choi tlang group YMA branch asom pani omna chuan voin ni som pali thathum sang ni som ni pani hian ROREL INKHAWM voili na khobel khwa an manga branch shang ai o ten ROREL hi an rel ani he ROREL INKHAWM a hian kumpuan ram le hnam hum hal hon na ursun takanei ani a member somli pasari boral ta te sun an nei bok YMA life member certificate semna hun an manga shwai tu hlun choi moina certificate hlan na an nei bok he ROREL INKHAWM a hian na sazoka luidung nung cha ram ngole ramsa warzoka humhal an rel ani tundin huna choi tlang group YMA a hian member meichia sangthum zanga somnga pasari mipa sangthum zanhi somsari pakwa an vain member sangruk zariat somthum paruk an ommek ani UPC Northeast India AIZAWL East District INKHAWMPUI voice somni pariat na chu khozol veng thara nei ni in nimin khan achiak UPC Northeast India AIZAWL East District INKHAWMPUI voice somni pariat na khozol veng thar ko shan biak ina karkalta ninga ni achanga nei chu nimin chunhu khan zofel anita a nakum khawmpui chu North Vanlai phaya nei ani anga kumsang ni somni pali INKHAWMPUI chu saitwal bialin an thlengdon ani Zirtopni Khan District PYD le District Sunday School ROREL INKHAWM nei ani a PYD ROREL INKHAWM a hian State le Central Service Exam machon PYD member te chu District PYD in Financial Support Pack ni se ti te ramdanga an kaushan chalai tenen inkung kaina chazok nei turin malak ni se ti te atela ROREL INKHAWM a hian AIZAWL East District chunga PYD member sangsari zathum somruk pakhat an oma kumina hian PYD member zuk le hmuam ngei thar zanhi som omin PYD member zinga hian zuk le hmuam tilo sangni zanga somruk pakwa an ommek ani inrin ni khan CHANCHINTHAR ROREL INKHAWM nei ani a heta hian sangni somni pali conference chu saitwal biala nga ni se ti in rel ani baka AIZAWL East Bialin Vocational Training Center din ni se ti te anrela
NIMIN INKHAWM Pastor Laklu Tharpani Pastor Vanal Ngaka Zong Hunle Pastor Malsom Tuanga Karot Sampai Tisu probation period and Manzo to Avangin Pastor Puitling Nitura Laklu na Reverend Vanal Felaram Tiam District Superintendent in Anaya AIZAWL East Conference Voice Somni Pariat Nahi Reverend Arlel Rinsanga General Superintendent Northeast India le Reverend C Lalthan Tuanga Mission Director North Mizoram 10 and Manpuibok AIZAWL East District Ahian Pastor Bial Somthum Pakhatle Local Za Somriat Pariat a Oma Sunday School Inziak Lut Puitling Singkhat Sangkhat Zaruk Somsari le Naupang Sangsari Zanhi Somriat Pariat Omin Sunday School Neithei Za Somthum Pathum an Oma Sunday School CHANCHINTHAR Pek Local Pariat an Ombok Mizoram Baptist Koshan ROREL na Sangber BCM Assembly Sanghi Somni Panhi Chu March ni Kwa Changa Som Pathum Khan Thaiwet BCM GILGAL nei ani Mizoram Baptist Koshan Assembly Voiza Somni Parukna Chu NIMIN Pathiani Khan Chiakin Sanghi Somni Panhi Achanga Sanghi Somni Pathum Budget Atan Cheng Vai Bel Cheza Som Pasari Noi Som Kwa Pakhat Sengkhat Sang Thum Pom ani Assembly hi March ni Kwa Achanga ni Som Pathum Sanghi Somni Panhi Khan BCM Biak in GILGAL Theiriata nei ani a Nithum Chung ROREL na nei ani baka Pathiani Choma INKHAWM Ordination Service nei ni in mi pakwa Pastor Puitling atan nem nge ani a Pathiani Chhnua lalpa Zanria Sacrament INKHAWM buat sai ani bok Tunchum Assembly a hian Shilenga wangin palaikal theichin ti tlem ani a Mizoram hun shang le rampon atang te in palai zaruk somriat paruk an kalkhom ani ROREL na hian Assembly Executive Committee Assembly Nomination Committee le Administrative Committee achang te athulut somli panga baka Area Baptist Council ABC achanga thulut som pali ngai twa ani a thurel langsar zinga BCM HNUAIA Department shanga contract na THOWKTU somli panni THOWKTU ngeta hlan kai ani a na shanga ta na post work somni pakhat hum na le poster som pakhat hon phalna te pass ani a AICS Diploma in Christian Studies course hon phal ani baka AICS Silver Jubilee Project pom ani BCM President-elect atan Reverend KV Thangale Statistician atan upasi shang dulathan ani a nakum sangni somni pathum BCM Assembly nei na muntur hi BCM biak in Salem lunglei ani ang BCM budget sanghi somni panhi achanga sanghi somni pathumatan chengwai bel cheza som pasari nuai somkwa pakhat le singkhat sang thum pom ani a budget pumpui achanga kaushan tholom charge contribution tur chu chengwai bel che somsari pasari nuai zariat somsari paruk singkwa sanghi ni in budget pumpui achangin zazela somruk paruk point pariat bial ani Nikum aya kumina budget pun na hi cheng noi zathum somni pathum singkwa sangthum ni in budget pun na percentage chu zazela pani point pariat pani ani MPYCC CHUAN LENGPUI Airport Renovation Chim Chui Turin LOKAYUKTA-AH Voin Khan FIR an THLUT Voin March ni sompali sanghi somni pani thochan ni hian Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC CHUAN March ni som sanghi somni pani tlaya LENGPUI Airport Renovation lai achimawangin amo phurtu te chui chiang turin LOKAYUKTA-AH FIR complaint an THLUTA complaint hi LOKAYUKTA Mizoram Chairperson nena THLU ani Lekha THLU thupui ber hi LENGPUI Airport Renovation turatan contract award dan le LENGPUI Airport Renovation sim chungchang chui turangen nati ani a FIR THLU a hian point pani zia ani LENGPUI Airport Renovation na thoktura contractor te thlan anni dana soineu atam hlemaya budget ta apoisa tur sanction order ha haule work order po achwa ma in thaeng mozat contractorin na anno thoklok to ti soite a omti in Congress Thalai President CHUAN asoi chuwangin work contract an award dana 10 thilfel hel atamin corruption thuk takin a inrol ngei ni arin thei ani a LOKAYUKTA hian min chui sak turin kan ngen Dr. Lalmal Soman ate ani LENGPUI Airport hi alun chaudon chawa mishing tam takin an mantur ani a tuna na an tho to te po a quality min chui saka an na thodan le manrua an mandan te min chui chan sak turin kan ngen ani ati a mishing nun na ahlua khutirungot chuan nakin zela mishing nun na atan hlau om ani theiawangin ulukta ka chhui angai ni in kan sia a min chui sak turin kan ngen Dr. Lalmal Soma CHUAN ati bok
aviation shimshima hian suitur atam ni in alanga Congress thralain aviation a sumching pen chungchanga LOKAYUKTA-AH complain a thelu po LOKAYUKTA chuan CBI kolu turin atito a ma se kanshon lai mek sarkar hian adang charchar shi asiat ani a khami case po chui puitling ngei turin LOKAYUKTA in CBI kolu arot ange yen kan sarkar hian CBI kolu ngei turin kan phut non LOKAYUKTA chairperson Pusilal so ta chuan complain laudongin manpower anei tlem zia len ha tho tak tak a har sat zia alo soya na an tho thei tak tak nana tun ai thuam chak an ngai zia alo soi bok case danga po CBI kolu tur an ti ngei po sarkarina kolu du miaw lo awanga har sana an to thu a soi bok Venkhan ZPM-PARTY chuan an office a budget session nei zo ta clear let na hun an hmang he hun hi planning GS pubi lal chan zawan kai shwayen assembly budget sessions of felta clear let na hun man ani a ZPM MLA ten thu soina hun an hmang ani ZPM leader pulal du oma chuan budget session changche angreng taka ZPM MLA ten hun chatak kan hmanga waile dik taka hun kan man theina chan chu rampum hwa pa mitam takin min chong chai sakwang ani chong chai hi kan ral thuam ani a kan sakna ani bok kan zona tam tak ROREL laiten min chan saklava kuwa smuggling chungchanga calling attention ka thelu po min phal saklava dan ang khapa ka thil thlente min pom sak ngai lova in machon an ngam lo ni in alang session hi a sei an hlawa chutiang cha chuan AMC lama po ni hni chau hun an hmang ani dan siam hi kan na ani a hun bichil lutuka engkim a fing takin ruwa man an siama kan du le tumang po in member ten hun kan nei theilo ani chuti lain kumsomnga kalta chunga private bill lut pathum te ka kai shwai group atanga lut vek ani awangin kalom takzet ani ati AIZAWL North 1 MLA puwanal hlana chuan assembly budget session zota ka khan kan ti tur thatakin ZPM MLA ten kan hlena abikin kan leader pulal du ma phei chu mi pui ngai ven ani a kan tho hauna a thatak zet ani ati a AIZAWL North 2 MLA Dr Vanal thana po in thu soin private member bill kaputlu chungchanga nataka min beile tin min pompui lova apoi kati rualin Mizoram driver te din hunle antana theito pa kading chuak thei kha kalom tak zet ani bill hi laputlu zel kalatuma din mun nyam jok le onei phak lautan kalading zel don ani ati Dr Mathana chuan tuna sarkar siam tu te hi budget chungchanga an inzir bel achul thu soyen mani budget punna zat po shelo an ninuk mai hi amakhle ani ati AIZAWL South MLA pulal chuan thanga chuan tuna kan budget a mi puitan be sei tur a omlova inbum na budget ani ati a SEDP a kumthum chungin chengwai bel che sang khat zaruk som pathum da ani to a azave hi mi pui kotalu turni in heng te hi engata na man nge ti ka zona chu min chang theilo ani ati a AIZAWL West 3 MLA pu VL zai thanza ma chuan sum man dik achul thu soin sum tam tak man na dik chuang si lo ai chuan kan nei chhun dik taka man zoramin amomo thu asoi bok ZPM chung INKHAWM hian party president pulal lian sota working president pu ke sabdanga ba ka party shwai tu engemo satin antel pui ani khati zong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa thei chu ani e